Dan menta baru presiden nampak berim jom sen hati sunyin dan keren halo kima her kumbangi tipa mentan shikang ka sen kesu ka dia banyak ibu ini tidak nampak celah kumbat sama banyak kan halo kima jom dawa jom kesu iba kentup ya ka public hearing jom recent ka jing aika mai jom poni gram sangka ka mai buat act kumta tidak tingin keren baik pa iba lam halo kini jom kajian tunduk jom kibat kesoka hatu kisubun ne ame kani kajian kenduk jom kongkas Pi adin ke jingatai ke bala kam jorong ni syakidan jen hadu arpau teli kimat jendawa ba kani kebuli bertema minta kala bu pok kamat jong sarka andai kala sim karpangi ni kisan teli gelong bangi iba ka sarka kala bale trikam no marma kibadang sa nang tangi sa ong ka senggal ba ngene teng kene dialog proses ban yeter banyatai ban bian kunu ba pencanai pan ma magidon isu belong kalain ni kita kiba mikmi lenti bagadang bam se kapwa handai kini kimat kiba santeli glasim kimdai su kimat batma nadu kebudi berem ngileh ki liaksar kila dondu cimpun kila dondu bala kasar kala yang sepor ka penslam bentrikam ngan pen mau nongkong ya ka pelika MRC kalau nili kala dai nadu snem arsak sandai bodika arsak kendai kala peliang tu ka kedop ti po umling kemamli ngip khok ngom ong baka ta entry ring ong ka facilitation center compare kanunu kertang bi ai hindai ko kongsan ke jingtir kam jong kata te hindai hatu support ka lawan tu ka klam covid te kala kala no ku cek ju to ka virus but hadin ju kata kalami setuju ya amen pada hajar au karena perlumah susu pi lapha so gubernur lapha spo ka sekarang dia ban scrutiny ya kata ka MRC amen na lor jong kata gidan ru ba ale support ban challenge ni ka ai bat hapakut hi ka sarkar ka kut lu ka penduk pendam lu kini ka ya kini ka dik bokot rumah mur kadang im kini ka principal akadu mentaro tena kaliang ni juga seng miju ngelaya banjor ngelaya keren ba kadiban sedang no ta pilot project ngisutu bakina mla patet kam je baru khat tali hang ni hepo ri khasi jantia ba apply tri kandop ti hepo garols yang ki belum top price di ki pia lu lai tri ko don ka phase 1 phase 2 phase 3 ting ai ge nya chodi ka phase 1 ki belum top price di hang ni identify gelong ka ti po umling Jebo district but is jantia rata cira but ka wing ti po western tri po atiabari Tegi dan konsentrit kadang yuk ke layu cakang ti po umling maswang ya keren bakal jong transport ni puskisna. Hendai sendat mentau senam ki penliang dak put. Hoj mi so tu ka falsi sentar kendan baik ki dukan kendan baik involve bahang ni involve ke tourism nadu ke labor nadu police department nadu ke education department bat kendon ke space kami kenang bagi beri dari tu kena mendon kata jing sengau omba konyo mesim mereka gelong tat ke banrelak bahkan mendon ke inconvenient jadi beri warung bermi ti hendai lo ko mita ta ki keliban sawan hadir ai kan yang cua kan ke entry exit kemakira barong shy ti hendai hak tu ko ri yang tu nageleng kaseng gila pasange bat ka sarkar kala pasange bat menta kasi sarkar la kubur ba ya kan ke function center kumbeling hapo abnai kan sedang penterikam no but ngila banjoru ya sekarang kenang bakakam kan state I can don ke joint delegation ban lepet ke jaka ban inspection jaka kenang ba kan he du kanu ka space ko nu penya terikam kuno kenang ba kenamdon kata ka jung pentut ya ban ong ba palong create inconvenient ye ke beri barang bami hendai ki hab ban go period ba kasukar jala kenang ba kamnong bengi haras ki hendai ki hab ban ko period kenang ba kita baru bami sport jala jungi ni hapan tip ki wan le yu kan si kisa ke gi temu jungki but anda la dep kita ki hapan mi hap le phai no ini ke joint inspection tu fikiran deh hatu ke kit khot ke seng ke don beta ke joint inspection ke dai bet ka jing ajmut yang ka seng ba kendon joint inspection na kaliang jong ka sarkar bat ka ki ju khanang bangi kwa ba kan kam kan state chama Kami ini berdebat kenika public hearing halal Shri Cement ke sarkar ke ongba ke dan ke jinga keren sani ba ba keseng kumagi tip ba ke sarkar ke laptha ban pensange shwai ke jing trei jo Shri Cement tat hadu ba kan don kata ka demi kata report jo finding hatu pi priang ni kata jing ai jam ki na kaliang jing isa na kaliang jo keseng ni ban baik ba kadai ban scrap in public hearing suspend yo di sini SP hindai tentang ngim long kim jubut hap long maturity enough kajing perkhat
Ka sarkar kala wara ya kini ka komperkat ban sena tak fak family committee kamdai bang ba ban concentrate ban jurep le ban ti benia sepang tu jingjia adai kani fak family committee kan lingru sepang kami mari yang te jaka kitolong tolong wa ka kata nu pinongrep bat khnang ba kata ka fak family committee kan wan ra ka report bolong konkret kebangi kmi nanti ba ikmi kita hanrei ngila banjuru ba kini dia belong independent SPDC mdai ban dan benta hoi kala ki ong ba kinam la ya ban suspend hanrei nga su ong pi ki don pat we ki lat nanti ki option ka ba ka seng sa explore ki namta kini ki angut ki kli jong district namar i plan hum tu ka don ni ka lacks of responsibility ka ba I kalong one sided to public. Ushwan kali kani apa? Hashwa pinshim ya kani kamat kani ka Sri Cement. Hatu ka sengkla don em kanu ka nakaliang ka jong pi independently finle ka ta fact finding. Hagba pi let jurep ya kini ki shnong ki tha ki bla don nu pa ki we ki cement plants kum ka top sem star cement. Man pet ya ka jinglong jingman ha ki tu ki jaka hatu ki ki wa ki shakta ne ko ya trench phang ka mai ma. Hatu pilawan ra ne mi fact findings hakmat ka sarkar pani thu eka pet dele kum ni ka long kum ta. Hi ke jing yang ke liang ke seng man persat ke public hearing. Hi kisna man swang support kan mau fi. Apor so mi kini ki cement plant sepuluh senong insentif resti. Ke seng ke for ke persat. Di public hearing ong iya keren ngiya page for safety juga environment. Kita nong senong tu pediang baik kimsa. Ki persat ba ya ke cepat saja ki suruh. Kai bajia man ta. Kita senong tu ki ut. Hop thiet. Ka pollution ka ba serkai ba tu jaka. Kabam don syuk kata ka jengkut ju sebang kala ban ring mesin ti kaju ko poru ngimi bekam kandon kuno ke mentoy ya kajat cela ba kajat bin riu cungi kador semen kamrem ni kata asam ka produk denang ni kum kita ngi ba kini ki wei kila fir kala ba penjulor ki mariang ba kila ban ket ka spa ko ni ngiong ba manu ong ba persa serta ka roi ka par po jela cungi hindai ki benwan de kalanti rangkat di kandon ki ba klan khnang ba kinam la ban le kat ka bomon ya khando siap ber kimar kimata po Menta yo ya ka jing kershan ju ki pai ba na ka ka shnong ne. Kumbalong menta ki pai ba ki dan balawan pas nguru sarai andala laj kini kini ngilam batmai kasdan ka ji kendu ba kino shnong stu ngesalit ban jurep khamma mas tu khamma jilong jaman khamtam ki batai maki ta ki tolong makidon ka wei ka wa ka pedon kam lese ka ba umba mamdi kum kalau yo lese ka dawan ka Sri Cement se kum gitar ki ta dan na isu kini umba mamdi namar ngi le yu ngi yo ta ka spa ka pol ka kot ka kya ngi yo su Yes. Timentang ide keren halor kini kimat ka bapila ira akma jong sarkar hak tu ka khandai 3 August mo ngile I ka kumnu bla ka jingmi nang tu ka along kumnu timenta ba ka sarkar hatu phila pen pau ne mi ka jing dawa jong ki ben bulat noi kini nong yalam ki thama jong kes khi ka sengi lu manswa ngila yang nongrem buat kini khandai senam ba ngayalam ya ki siru aba syakam ki dekhot ki lam ngam jodwa pelat kamram jungi golong ba mani khun isu mar kam smut tambal laj ni lam ngila job ki isu ni saya jagal ti ka an te kata ka jingkwa ka sarkar ka pelat ji sarkar stu maka ringi tingi ya dal dong jong lanti hede kamram jungi golong ba ni snow dapram halor ki isu andai kata ka jing syakem lagi ni telatif lupa ban syakem jing khun namar ba ka sarkar ka persang ya ka ban le se ban khang ya kita ki mat ki tuwa jungi hindrai ka jing esa bat ka jing ati kare ka wei namar ba kimat ba ka seng ka sim kamdai ka burom tang ya ki isu ong ringi kwa burom ngi hindrai ini kimat cengdawa kidai namta kamanta kalawai jongkari ba kajak pendung ko wei na ko am klik ni ska wei bon lo ki bun ha ki jing kren ju ki pai ba kham tam hadin ko joi jing ja ka khandai 3 tau bnai ki ki ju ong ba kini ke jing le thombor de kini ki riushim ka bu ki ba ke su la kal ong ba ki riushim ka bu telada ka kum ta ba ti beli pede man ba pelong jing yalang ni rali ka seng la ni ki wei seng halang kini bet kum kini ki jing ja but beli hadu menta menir lo omla ban identify ni ban itu ya kita ki nong ki reaction ka bu hatu na ka seng fi don em la ka jom ka benta ba pin twet ani pin wat manu ki bri ban ti ban pinja burom ya ka seng ka ba ni rai ki ni issue mangi tep na mar ba ha ka tu basni ha ka jaka bangi ni kran chapang ki tu ki mat ki ba kong san ka ba pipi don ra ashk mat ki bri ki lai kran pen mani ko tu ka jing ki hi haman ki jing ki na usnam awi ki dul ki shutdown ni ki minor incident ki mangi ong handai ki don pat ki khap ba
kata ban la infiltrate danur dono namar ka jinya ali kam dai bi khot kerpang pangi khot chu ki su ki ong ba kila man sim kir ba te ko mo klong tu sui kin lam ba thamai chu si ki la ai full instruction ba phem dai ban le kuma phem dai ban thot ni ko su ko san ni ya ka li de ka jing jai da ka lanti ka akor ka buram han dai ngaso tho ba teng ki dan bai ki no pan pulam ban ong ba pandai wat no tak isu ba kaji ba khna birupin kelet no ki san tadi ki mat jwa kan ya kran ni ta jingja tin kalian ni jong ka seng ba jong ngil ya shong rakat ki lam mai mentar yang ba ni hapan pan klan ki jempit ngor ka jong ni hap ban wat namar ngem kwa su ba kum kini ki jingja ban wan pan pluma ha nu ji ki su khna ban thau bria ba ka seng ba ko ngoba ka pan pulam no ti ki mat jingwa Saya sih nama minyak kita grand lord itu kanika komiti kebasokan ke orang betul ban bu ban buat jing tebha tu jing jab nak ni mo. Nak kalian kau jumpa tu hisno ni, bapak tu kau jing jab tu sini. Badai hok ban shim ia kau jing clear ban ba clear. Udah USB di sini. Namar badai fail. Kau bagi orang hala fail hak ban pek tu dan ban pek ngor ia kata kau jing yan. Hi ngar kerem persahabat ba hang jingsa ko balik hering deban ala pikersan persaro la jong jing snow ba jing yu kam smut ko lok balik hen pan pluma ki balik persa ki persno jong ki jing ko persno la jong ka nogrem balik persa ki ba kersan ha balik la jong nogrem balik kersa ndai ba long tang silyang repi pet publik hering tu sengi iba hajat nangkong ki ong polong spuji ira ska prabji la ngamakla Komputer ngisgo bagadan kajing salat te kaj perlong ini berok khot ngisgo ba kadai kajing bomla ki borjong district ban ai kata kajing long lait dut kaniri lait dut masnap lait dut ya kemon ber jong pat ba le long ba mut ban stat no le se steng ya kasur jong pat ba te sngo gum kini kim dai ban jia ta kadau ba ai ba kan funding kumti kan long ka ba lait dut long khot bat nak kalian juga seng ni nang sekolah kami wipat kilat tiru kujuk start entah kujuk anda di don ban la nanti kam smut la khang bijing khang ba kan khang lot berkhot ni pedan kam bro angel nang ba ki bor an kendai ban chu snow ba tang bibat ke bor kan lek kat man Umet orang bawa ulah pempa panang ni shukmat ke keseng ke kerpal bakinang don shuk kijing yakren nak kalian juga keseng kum unong yalam uberim dai hak kijing yak ti kijong pi kijing i kijong pi hak tu pisno bakini kijing yakren nak we ke posh ke we pat kerap ni em ban pin bet ye kini ki jerwet ki badan ke imlang sa hi ke discussion kalong ke badan kam ya keno kamat do lada kamlong thik kumba ki su ke dawaru nginewa la ti ba batam banlong pan poi sekejuk patong takadaw ngidang terwam nakalian kaseng ngi terwa mane sa khamat jung siam golong ba kani jingi krem taseng gabli ban kut kamantas ngi ka dialog proses krem teng na kapos khnang ba kini ki khasan det kimat badang sa ro ba ngimpat ngibu suatu ni santali ni ki sak santri ki ba hab ban yeker sokar ng hab ban continue kun dialog proses khnang ba kita kimat jing dawa ken pos katong kamdai ko kodan kom kamdai ke buram jong ki isu na buram sarkar rendem ta kalawai jong gari ba jong jala berkowai ti kita ki penta ki ba ngi kwa ban ong rela da teng la kajing mi ki jing yakhi kami ki jing pluma ki mi chubom suk song san po jala po kam ha po jala jungi teng kajing kuman pada song soka ngisa soka kir so thu habangi ai jingmut kamdai ngi ai jingmut ngi ai jindawa ba ong ban ngi sngo holor ngi ya sarkar ka sarkar kala banit kala ban ndai ai bi kita ki policy ki ba maki nang don ka bor sarkar kena serta banyak papan ma ya ke state bro ko khadu ba mong pa ban kini kani hatu pibu pori ai nem ke sarkar ba kan pendap ya kita ki jumpular ki jongka jan babu ni ki jing yakran kimat santi kimat lai la pun mala atrekam tiang PC MP isiru kidon ki katu ki jing ajmut ki isu la atrekam ki haban ya pe susu na ba katu komiti la konstitusi ka sarkar hi bat kalau ada direction ban menteri kam po embassy ni apa book ausu kamtam kamri tang kot po kadi isi po MPC ri wat di isi ru wilayah kran kum pot ba nomor ba kanan kadon bet kan nepotism kadon pejarong tang kita bahayang juga MLA ke lokal MLA ba kom ter dengan songkom bisa tangi hapan penduno handai ngasu ongi pi ba kani ka jing sok pring kam thung jam nai ka ni antari phok tu di kisna
judan bay ki kore asu jarum jekang din bay kumto te kani ka yam tangi iba hot sarkar kan amla ban akam sarkar ro jibro are ai perlong khut suba long transparent la long MPC ni disi bade hok ban yo ai kan yo re kum kita cing ya kran spang ban bhai to kam thong jam ru kan dai kawai ka benta ka ba sarkar kala pedang bat dang don sak tu ni ki belong very technical ni sedang ban yawo au su panang pencana isu ya ka komputer kam juga MPC bat PDS ngashwa chukla tang kawai last point ngashwa ban ra gani mo ba namar ba nakaliang personally kan ngashwa ban kali kani benta kani ga jing dawa ga jong pi kan bagat ko jing ki ga ba khandai tere kila don ki repercussions mo po chla sam ga ba ka don ka jing ki ga jing bam sha ban ru ki kali meglaya sha sam kani ga ban thochi shai ki khna ki bria ki ba lek ba wan khamtam ki tu beli sumar mo ko manga bang hap sumar sha ba ti mala ka po ti takum da ja kum kini ki jing ja manu ban ba khli de hi ka kini ki jing che jing ye pen thot teng teng sna ko mi ji prumar thani asam ro la khang no misha su ban tung di kali ml mat kini ji sap pendik maso wo dan teng teng wat bom do ji khi tan thi ka dan mi ki jing ji ken rom ban ram le we sla don le kum tu jing je lang teng i ban thi ki sim ka bu ti haba kaseng ke cuterwa sokar banyak tekalanti bangin ya mer ya dibit amik jing kran teng ka sokar ka hukuman teng la mi jing khi kendan ke sim kabu dipentot rai dikali kendan bentai hu kali isu kendan bentai kali es kendan bentai gini mat cendawa kendan bentai tu rai dan teng ke suku bandai wat no kali jing kali ka isu ba kram gi pat ba ke cakap banyak kran ni santri kimat ya kran lo ba sakang le sa asap ti hendrai wat pedang nyo kata nak kalian gosteng ngi don satri ju kan isu ngi cu ya communicate bagi asuru ba kanai kamdai kata ka isu pedang chong gi jaj ben riu no me khalia ba gi jaj ru sam ri tang ka jing ya pastu bakala khamtam kanai ka juk social media yang iteng teng kalai lam bakala one incident ibarat na jeng teng kala pen he su ka ba pen plumar pat itu bom dei ben pom plumar ro te nga su ngau ba ka sarkar ba ban pit ngor ha bat kamdai ban ai ban kamdai ban ong ba kan kuman di gunung kimat tu wah dari kosokar lah kasotu mar bagi mat je tu wah ibu sokar nam tak kacang hal celah kedai kamram sokar kaba hot kemit yang keren ben nanti kimat je tu Mishbul ba dekat tu mila yo soy ke jing kren ke jing china ke liam kesu ha ka ba ibalam ila batai banyak kalau kita kisan kli kimat jing dawa ki balai kren ke sokra ba kunum ki ek juba ro sokra ke shika kala ai but kinang ya up ba nang ni shikmat ko kinang don shu ki jing kren ke sokra kinang ba kini ki jing kini jirbe jirba ka ina sa nang jing ni la ban be ha ka por ba ya de kublish bon ba na mi ke por jong pi